wa muhungu ibuka yashwanye na wa mukobwa. Tugaruke kuri ya patrouille. Barakomeza baritemberera. Ako kanya wa muhungu araza no guta umutwe agunga ba zanyeshyamba. Arazigonga. Dore umwako. Uyu ni umwako hano ngasinze nimba ari waje. Izi nyeshyamba ziriyenza turazizi. Ati pfukama hasi. Pfukama hasi arangije apfukama mu byondo. Wa mwana w'umusore apfukama mu byondo. Dore umujinya fange. Ndiko sesha. Uraza wirukanka utareba abantu ukagonga abantu. Wasaze byagenze gute? Wasaze ko ndimo kuza ugonga abantu. Ni stress uje kuzimfata. Hehe. Ari ya hari umukubi